beliau yang sangat kita muliakan, yang mulia kepada Walid dan Walidi beserta keluarga beliau-beliau yang sangat kita muliakan, yang mulia kepada guru-guru, para alumni yang pada hari ini telah berhadir di daya yang sangat kita cintai ini. Kemudian yang mulia kepada dewan-dewan guru yang masih setia mengabdi di daya yang sangat kita cintai ini. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Geci, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang ada di dalam desa yang kita cintai ini. Kemudian yang sangat mulia dan yang kami hormati kepada guru-guru, ayah-ayah, bapak-bapak, para undangan, unsur muspika Labuhan Haji Barat, kemudian ibu-ibu wirid Yasin, dan seluruh tamu-tamu undangan yang telah berhadir, yang tanpa mengurangi rasa hormat kami manakala tidak kami sebutkan satu persatunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja untuk memberkati acara kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat badar yang akan dilantunkan oleh Yang Mulia Tengku Juraidi. Kepada Tengku Juraidi, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
هو الحي لا إله إلا هو الحي هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوا الله فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على Pembacaan ayat suci Al-Quran, kita harapkan acara kita pada hari ini berlancar, sukses dari awal hingga akhir. Kemudian kami himbau kepada bapak-bapak, para undangan kamu yang mantong berada jauh dari lokasi Kubah, harap segera merapat kena di Leku Kubah. Karena memang agenda kita pada uronyo adalah doa bersama di Leku Kubah Awiyah. Kemudian selanjutnya kata-kata sambutan dari pimpinan Dayah Darul Wusta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Abi Haji At-Tarmizi Hamid. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang ulun tuan muliakan, kepada Abu Yadi Kubah yang pada uronyo sama-sama katanya peringati kedua tahun wafat beliau, dan semoga oleh Allah menempatkan beliau di sisinya di dalam surga Jannatun Na'im. Dan juga kepada Umi, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kepada adik-adik ulun tuan, Tengku Haji Luqmanul Hakim dan Tengku Muhammad Syukri dan Suryati, semoga diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani tugasnya sehari-hari di Dayah Darul Usta yang kita cintai ini. Kemudian salam ta'zim ulun tuan kepada Bapak Kecil Imam Syi yang berhadir pada uronyo, dan juga kepada guru ulun tuan yang berhadir pada uronyo, dan kepada guru-guru di Dayah Darul Usta, baik ustaz maupun ustazah, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, Tuhaput, cerdik pandai, para alim ulama, dan kepada santriwan, santriwati, dan kepada ibu-ibu yang berhadir, ibu-ibu Wirid Yasin, yang alhamdulillah terus Bandung dengan laurannya, syukur alhamdulillah, dan kepada seluruh para alumni dan kepada ahli tarekat dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para undangan sekalian yang berhadir pada uronyo, yang mana bisa ulun tuan sebutkan nama di satu persatu, namun hana mengurangi rasa hormat ulun tuan kepada seluruh yang hadir pada uronyo. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada uronyo genap 2 tahun menyoba takalon tanggai gapnyan waput tanggai 20 put bulan Syawal ya, 20 put bulan Syawal berarti pas Selasa lehu jempok 2:15 menit. Uronyo pada bulan 20 berarti tengah pas non waput non tanggal ganya waput genap 2 tahun kemudian saya berpisah dengan getanya. Rasa rindu
Ulun tuan melatih gadai pada apa-apa kan belum. Mari kita berdoa orang jauh doanya. Dengan pembacaan Yasin dan sama dia daripada kurulun dan melatih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan manaqib Abuya yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tengku Hasan. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salim anak dua dan sedahkan keharibaan Pahuli Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Selawat dan salim kepada ulama taqaddumin taakhirin. Kemudian kata-kata ta'zim dari Tuhan yang mulia Abuya di Kubah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu birahmatika ya arhamar. Yang mulia Abi beserta keluarga, Walid dan Walidi beserta keluarga, dan kepada Ummi yang membimbing kita dalam daerah pesantren, Raul Ustazah yang memuliakan. Semoga begitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ummi sehat walafiat, tetap dalam membimbing kamu yang membantu. Kemudian kepada bapak-bapak yang telah berhadir. Jadi Luntuan sebenarnya hanya sanggup lelok. Ada nama menakibnya. Kenalnya letak kesalahan, letak kekurangan. Tapi mengingat
dan menimbang permintaan daripada guru-guru lentuan, walidi, abi, ala kadamul mu'minin. Kadang pilihna yang salah, berkata alumnya lelaki maaf. Pada terutama sekali umi, babi, walid dan walidi dan keluarga besar almarhum dia. Dan Tuhan hanya memanjangkan mukadimah. Kamu masa matun hana tinggali ber di Masjid Darul Ustaz. Kamu buat di dalam masjidnya. Lebih kurang kamu buat dalam masjidnya nasi tun lebih kecil. Betul pun Tuhan ilmu pakar ya kau kaya kedua gunung terpegat di rumah sekolah. Nya yang nama tong di masjidnya yang ke perjuangan orang-orang Tuhan dalam desa Ujung Padang dan Kota Ibu. Jadi dalam kamu punya letak tu yang sebenarnya lepegah, tapi dilun hana lepegah ini itu yang penting lu juga. Gonyan dalam gebu, hantam pernah bertanya, hantam pernah disanggah boleh, malahan bertekun mendengar. Jadi nyon menyayang kamu aneh, tapi menyayang matematis cepat kamu kedua kamu dalam kerja ibu bidadari. Nyano wate mula lihat semayang secara ulang. Ganyan hal mula. Kita kalau bapak nombor padung babare puno ro itu na le babare na ko babare tu duduk so ya lain nanti ape pelajaran kedua kok boleh kok jauh kita pun karena lengkapi. Yang pada ulo puno, kata kamu berulo, waktu itu kamu tak mau. Lagi pegah ada almarhum Abu Zakaria Asmi di Tunaka. Nyo kaedah, enggak, nyo apa? Mak dilun no, kadang-kadang kita kuat kata langsung dengan yuk uang gede. Banyak anak ulangnya tu ulang kalau. Tinggal bunga banyak yang pesa. Ya bertahu salam. Nah, kamu bertahu salam. Ya nonggaki dari lempeng dan habis ni. Ya nonggaki. Gonyanja hantam pernah kalau bumi dah turun bertekut. Kadang-kadang nak nunjuk ke, aku nak mari tu tahe mari. Ipan nak mari. Bapa mana? Bapa kau mau mana? Matanya jahat ke? Tahe betul nak mari. Nah kira-kira situ kamu buat kabar besar. Jadi
Baca belum, dah tinggal baca. Belum ulang kembali. Wate me. Nya kamu nak wate me. Wate jam me an kamu kau jauh bukan. Kau jauh apa kota? Yang kamu jam me. Munyo hino kena ke bang jauh balai. Munyo kedai lo, ujung kedai lo. Otak kena. Munyo ujung balai ni yang nak bukan. Yang kami, yang macam onan kalau bukan tekun aku. Yang kami itu kau punya kali bukan ni. Anda putar bukan. Yang kau sepuluh hujan. Kalau masuk, yang hukum ni. Nah, betul. Boleh baca nanti anak hukum. Nah, hukum. Bahkan anak hukum tu. Jadi, ona lainnya bukat singa, awak bukat dewa, katuk tak bukan kat. Kali itu punang, kali itu jauh nama tu. Pulang punya laki yang saya bukan anak itu dua ini. Pada itu hanya anak dua. Coba saya apa menang balanya. Nah, sekali buana tidak menjahat. Coba tapi kita bahu lagi. Ya. Kemudian meriwang kepada Darussalam. Darussalam lebih kurang nak ke masjid. Di dalam lokal termasuk nyan boleh marhaban dua marhaban jabati lalu jeret marhaban malik abu adana malik nyan termasuk banyak. Munyo pucukah masalah yang kedua. Munyo ada dua kamu masalahnya almarhum Abu Nasir. Jadi nyo almarhum Abu Nasir dipingat tu. Nyo lumpingat kepada marhaban sani. Jabati Imam Wali. Dan Tungguami. Kajian kawasan Aceh yang kiranking dalam lokal malah ia panik dulu itu. Jadi lo kata baksa bohro buat masanya hudi masalah dur tasasur. Jadi buku bedah oleh dakwah di luar. Banyak hana betul betul. Banyak kali lupa karena hantam mendatangkan dakwah pertanyaan. Tapi apabila dalam silsilah yang banyak tak gedong, nak arwah banyak gedong. Kagedong, kaged betul. Bak uronnya masalah dua tasasurnya sehingga almarhum Abu Nasir dia tekan bengek, pada bengek, tapi ditekuk medan. Bila kupi, mencipi dicoba. Almarhum Tengku Nasruddin ban-ban banyak mengkawin dengan Umi Adidah. Goknya tidak bawa WC tiba tangkong sekolah kamu. Jadi dalam WC, masanya Abu Nasir mantong menang Muhammad Buhari. Kalau menang Muhammad Asia. Daduk dapat sama mantap dua-duanya. Bedah banyak riwang. Yang berkibar itu nak mengahok sampai aduk. Jadi duk ke mirip dalam riwayatnya sehingga duk berzikir. Dalam zikirnya gunakan bila kupet mata bahasanya lebih berat dari Allah Ta'ala dibuka setengah daripada zikir.
dalam setengah dari zikirnya pembuat mata yang lemah baklon itu dia lagi hati-hati bakul salbi dia hati-hati tapi penuh bangsa sikit dia tak pilih uang kalan di luar itu kita mau tapi belum yang kalan itu dia mana itu yang orang nah kalau di luar dalam tulisan diletak apa kata sinang lagi patung lupa sadar oke lu kalau masanya kemarin punya yang terima makan plastik saya enggak selesai dalam selesai semayang dikelun aku anda dah umum jadi dalam war yang ada itu dia memang begitu. Dalam anak nyana, tubik panan malah aku tubik lah anak tubik. Tapi ilu hotel tubik atau nongkrong. Karena undang itu. Yang ke almarhum Tungku Bili. Jadi gemel pak gede. Bukan sih, bukan kayaknya. Demikian yang kasih yang itu. Kemudian nyangka kamu mau kawin juga. Awal itu bulan. Lero kamu pikir kawin. Ulun tuku muhabat, katib iman dan goknya. Goknya nanti lalu dari dua urut biru aja. Belum bak dua dan di akhir. Jadi kawingan hanya matanya pakai zaman MN. Itu lagi apa lu bukan? Kamu MN dalam kota, dalam rumah, dalam rumah. Waduh, masalah kehidupan. Memang dalam kehidupan kamu. Kunci kamu urung putuh. Nagi pakat lun jak menyembara, jak dakwah keliling, hana lentik. Akhir kata, bahasa bawa uronya lun pegang. Kalau cip jak, bilun ulagem pi kalau silunja. Harum tanya dua orang. Olehnya, yang kedua yang diwasiat bagai maka pada sebabnya baik lalai dan nyonyok akan pipe oleh hawa nafsu dan masing-masing maka lu rasa yang kematong yang dapat lu sampaikan lebih kurang dan maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan manaqib Abuya yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tengku Hamdan Zasmi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala jenis puja dan puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah,
Bauro yang berbahagianya liritanya membantu. Kami demi duduk di tempat yang sangat berbahagianya. Yang tujuan dan maksud ialah untuk kita peringati haul almarhum Abu Rohani kita bersama. Yang kebetulan tunnya adalah tun yang kedua, wafatnya Abu Ya kita bersama. Kemudian selawat beserta salim ada dua cip yang sampaikan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada keluarga beserta sahabat-sahabat beliau sekalian, dan kepada tabi'in dan tabi'in, ulama mutakhadimin, ulama mutaakhirin sebagai waris daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urensi tuan Bandung, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kata-kata takdim ulun tuan Abu Ya di Kupah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian Umi sebagai mak rohani kita bersama. Mudah-mudahan temui keba Allah Umi ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tuan muliakan Abi dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ustaz, dan juga seterusnya kepada wali dan wali beserta dengan keluarga, dan juga kepada Bunda Suryati beserta dengan paman, yaitu Paman Darmi. Mudah-mudahan awaknya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian urisi tuan membantu ayah-ayah yang kehadir pada orang yang berbahagianya, yang mana ulun tuan sebut satu persatu, yang sangat ulun tuan muliakan dan ulun tuan cintai. Demi untuk meringkaskan, maka ulun tuan tamu dalam acara mengenai dengan pembacaan manaqib almarhum Abu Ya, yang oleh anak-anaknya gelake bak kamu untuk yudong siat wa'at hadapan ayah-ayah, ibu-ibu, urisi tuan membantu. Karena pembacaan manaqibnya adalah salah sebab yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu hikmah. Kita baca manaqib ulama, tanya dengan Allah dan selalu terpaut hati tanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun tuan ingin sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir bawah ini. Tapi ulun tuan hanya mupat litun yang ini, tanggal dan bulan. Cuma ulun tuan sampaikan mentong nyo hana tanggal hana bulan. Pertama kali kamu daripada murid-murid almarhum Abu Ya, nyona leboh yang ulun tuan sampaikan. Pertama mengenai dengan pendidikan, bagaimana istiqamahnya Abu Ya, yang nampak tasawuf ini hana iktabayi betul-betul istiqamah dan tidak mengharapkan sesuatu. Pertama kamu dilebut di masjid, lebih kurang megah sekitar tunnya, karena tunnya pergi jalan oleh firman. Jadi maka diingat oleh Tuhan Pak Tunyan murid Tuhan yang Tuhan kita pegang.
yaitu Tengku Muslim yang paknya Oji Tengku Khatib di Masjid Pentar Bau Jino dan Mantong adalah oleh berkat Abuya Tengku Abdullah yang ibu-ibu dan ayah-ayah mantong untuk lampu tongket. Bila anak memilih almarhum Abuya, yang penting baik tinggal besok pen lam pokoknya tu. Nak pegang pokoknya hanya minyak besok pen itu hidup tak benar. Kalau kau taklah hantam juga, hantam ke pen, hantam ke pegah orang dia. Istiqamah. Dia terpegang moto Abuya tanpa hari tidak belajar, tetap belajar. Dan paling penting almarhum Abuya bertanya hana apa? Hana alasan ya. Abu, kamu kena jak kalon penan dakwah kita tu hanya lebih. Betul. Karena dakwahnya sabau dari betul. Segala kegiatan yang lain menyebelum bertahan juga. Bak suruh oleh yang ibu-ibu dan ayah, kamu batak, tunggang batak. Nanti akan disampaikan oleh Boyang Sungai. Anak pakai juga yang jadi kita malam dua. Ya umum. Kaas di Pantang Pau yang murid Abu Yasin yang keluar di MTI. Nyawa teganya semua di MTI ayah ibu-ibu. Poh limau gelap kamu pernah semayang asar banyak pos mana? Waktu kita tanya bawahnya jauh lebih penting ini sarong semayang ini. Maka kadang-kadang Abu Yasin nak di semayang. Yang sarong ibadah itu kan? Tidak ilmu pekor. Dia maka penting tak ilmu. Penting ilmu ialah dengan ibadah. Karena hanya sah ibadahnya tak ilmu. Maka ni kamu pernah sembahyang maghrib, sembahyang asar di tengah 6 di masjid. Duknya pertama istiqamah dalam beribadah. Maka yang berhasil kepada Allah luar biasa. Kalau kau lain berhasil ayah-ayah ibu-ibu mesti berdua membantu karena sikana peninggalan kunci kadang-kadang maka bisa bikin, tapi kok nyata anak takut. Jadi tahun di kumpulan 80-nya nih ibu-ibu, yang gudo, koknya cikawai di semua. Kalau sejarah bertuah pun tak semua di rumah, trip di semua di rumah. Kemudian minah buku tarabut, juga trip di tarabut. Kemudian bawa minah ke masjid. Duknya istiqamah. Dia takkan gotnya terbit dari pesantren langsung ke semua. Kalau lagi tanya, ya mawantu lejak sedikitnya langsung. Good. Pada orang Syekh Tuan Bandung. Mudah-mudahan atih istiqamah almarhum Abuya. Baik ta contoh dan baik ta tauladan pada murid-murid yang mentok. Tak dia cuma buat yang baik tinggal. Walaupun sabak bismillah. Buat walaupun alif ba. Lagi yang kali dua siap kali ba tadi. Kemudian ibadah menanti apapun sulit tadi hanya akan kembali kepada Allah. Yang kelak perjuangan tawajuh. Ibu-ibu ayah. Kemudian perlu kamu sampaikan baik sampai oh matanya. Abuya nak jumot itu jumot tak wallah Allah yang lebih itu. Karena kamu mentang itu
Ulun tuan pernah semula dengan almarhum Abiyah. Miring, nyabaknya, daun tu hendak daun tu. Cik giyu giyu. Mulai. Bismillah. Luar biasa, dapat aja. Gitu mulai subhanallah ini. Hai betul ya. Goyang kali ni bawa dia bawa sama tu. Jadi makanya Abiyah cukup di mall. Maka urun di mall tetap di mall buat ibadah. Nya uji. Urun berau tetap berau ibadah. Ya. Punya urun di mall tetap di mall buat ibadah. Luar biasa. Di mall punya buat kerja buat ibadah luar biasa. Gemuk salah dun kalau menurut sejarah orang tua pun dah lihat. Awal ini punya, tapi kalau ibadah ini. Kesumayang tunat duit dan baik bau bijak gitu. Bijak bilang jam 8, pasti mungkin. Gai mu dua nari kan, nari happy awal ni punya. Gon. Nyan jemut Abiyah. Maka di dalam agama dituntut menyebut jemut. Sampai tanya wajib kurang berdoa. Bu. Karena jago yang menyangkut Nabi lebih mulia ketimbang daripada jago yang arti pun meminta-minta. Tanya berdoa dah yang laki-laki hana laga. Yang laga dah jago dah lejuk sumbangan. Tolong pesantren. Tolong ulama. Orangnya tanya wajib tolong anak burai. Wajib. Ya, bantu Abi tadi. Yang nak panjang tak bantu balik kan. Wajib hukum bantu. Bantu wali ni. Sejarah tuan tegas sabah. Dekat lewat muhabban oleh tuan ketika tuan bertibakungan. Kerja almarhum Abiyah Profesor Dr. Muhyiddin Wali Allah maafkan. Ho kerja banyak cikain dia kunjungi murid Abiyah. Udah merah. Samaranga. Kalah pegang. Samaranga. Terus Samaranga. Dipulang itu murid oleh almarhum Abiyah Adis Samaranga. Mbak Abiyah Doktor, Abiyah Semayang, Abiyah dan Bu Ceramah dan sebagainya. Okey siap. Dicapai oleh almarhum Abiyah Adis. Daipuk video bawa balik muhabbatnya sedekah jahat ke Abiyah Doktor. Ke lewat muhabbat. Abu, kena DPR orang kaya aku sedekah lah. Ya, aku sedekah. Salah. Ke lewat pun ada semua. Hana betul kan? Yang juga nyampau akadnya. Yang sedekah hanya orang yang hak. Walaupun berkaya kepada menyona tanya untuk sedekah. Kenapa sedekah? Maka oleh karena demikian prinsip tuan dan bantu. Ayah-ayah, ibu-ibu, alumni, murid-muridnya Bandung simpatisan. Mantau. Abi tanya mantau wali. Nyanyi umi tak kalon bersama. Kita bantu bersama perjuangan. Ini adalah perjuangan yang ditinggal oleh almarhum Abiyah Bakanya Bandung. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah, dengan doa Abiyah berik mumpuk dengan Allah. Berbicara saja siapa mustaqim. Berik tu dengan dalam surga Jannatul Naim agaknya. Berik mumpuk dan berik tempat dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat tuan sampaikan kepada ayah-ayah ibu-ibu tuan membantu patna kesalahan, patna kejanggalan, ulun tuan lagi maaf. Beraik-baik. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya masuklah ke agenda acara kita yang terakhir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. وإلى حضرة الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وأعطني محبتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لمشايخنا لأستاذنا لإخواننا أخواتنا لأجدادنا وجداتنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم سؤالنا يا أرحم الراحمين. وقنا سؤالنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا يا الله أعمالنا ودعانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر به قلوبنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ربنا بما قسمت علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وبلغ ثوابنا قرأنا من سورة الإخلاص وكلمات لا إله إلا الله هدية منا خصوصا إلى شيخنا مولانا شيخ أرحم الراحمين. اجعل اللهم بفضلك وجودك وكرمك ثواب ذلك عتق وفكك ونجاة سلامة حجابا وسترا من النار له يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وواسع مداخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم جف الأرض عن جنبيه ونقه برحمتك رضاك يا أرحم الراحمين حتى تبعثه آمنا من عذابك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاته في عليين يا الله. اللهم ارفع درجاته في عليين يا أرحم الراحمين. وادخله الجنة مع الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم انقذه يوم من ضيق القبر والنفور إلى جنتك جنة الأولى يا الله إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وإياه ووالدينا ووالده. اللهم اغفر له يا الله. اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وإياه ووالدينا ووالديه واشملنا وإياه بالعفو والغفران بالفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا أرحم الراحمين.
باطل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ربنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأنزل رحمة نعمة سلامة وبركة رزق الهدى والتقى والمغفرة علينا وعلى أهله وأولاده وتلاميذه اللهم هديه وعلى من اجتمعنا هنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم